Kahit minatitsayan ng pilawara kumembiri siya ka na Africa Zone siya ka na may sarang galano na FM na siya ka ni Saguro nga instra station ko bari malembe makumembiri kombo kukakulwisana wana makata madzolonga ku ya rimbewu na vana na makata ku xanisiwa ka vana na vamanana hi ndlela yaleyo kambe ku vona tinhlanga leyi baleka ku xana ku nga va xiphiqo ku ri yini ke na va ku hi hafu ku bila awara ya 12 hi vulavula hi mhaka leyi ku fika laha ka awara yan'we hi langute ntsene ka timhaka ta ku xana tanihi maAfrika-Dzonga ha byi rhandza ke vumunduku bya tiko ra hina hi ku hi swo swi hetela ku swi hitisa kwala ka madzolonga ku ya hi rimbewu ni ta ku byela ku njhani andaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula a hi langutile hi mhaka mingisero munghana FM namuntlha ku ri siku ra 25 ra n'hweti leya ya Hukuri i siku leri ku va ku ri vekeriwe tlhelo Afrika-Dzonga ku langutiwa ka timhaka ta makhume ra masiku ya ku lwisana na timhaka ta ku xanisiwa ka vana na vamanana kumbe vamanana na vana van'wani va ku se ha lemukisiwa hi timhaka ta switandzhaku leswi fambelanaka na swilo leswo se tin'wana ta timhaka leti nga ta va ti ri mahungwini sweswi ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo se hi mhaka yaleyo hi teke xiboho xa ku laha ka hafu ku bila awara ya 12 ku fika awara yan'we hi ta va ku ta twa mavonelo na matitwelo ya wehe tanihi muakatiko kwalaho nga yingisela u ri koho ku ri hikokwalaho ka yini swi tikomba ngeti laha Afrika-Dzonga se vutomi bya koho ku hanyeriwa timhaka ta byala na swa masangu loko mo languta holobye wa timhaka ta leti langutanaka na timhaka ta vana manana Sindisiwa Chikunga va kha va kombisa namuntlha loko ka ku simekiwa siku leri kumbe masiku lama ya 10 lama laya a Galaga Estate a Midrand ku ri a swi koteki ku khona yin'wana na yin'wana ya xitarata emugangeni i ku xavisiwa byala hikokwalaho ka yini n'wina mi nyika ku tilangisese tetaleto mi languta yini mi va mi kha mi lava ku fikelela yini ka mhaka yaleyo se i mhaka leyi na ku ni kombela hi nghena mhakeni exikarhi ka hafu ku bila awara ya 12 ku fika awara ya 13 na va hi nghena mhakeni hi languta ka mhaka yaleyo hi kenta n'wina mi hi ku timhaka leti ta madzolonga ku ya hi rimbewu a ti nga heli kambe na loko ti ka ti nga heli ti kutani langutani vhiki leri nga hundza hambi ku ri xifundza xa Mpumalanga xifundza xa Limpopo xifundza xa Gauteng a va ka va humesa swilemukiso swa ku mi nga ndli leswiya swa ti-pants down ti-pants down ai veri mi nga ndli sweswo leswo hi mhaka va swi tiva ku ta humelela timhaka leti nga humelela enyoveni vatswari mi kwihi loko xiyimo xi titani ku na kun'wana laya ti-A laha na swi tiva ku minkarhi yo tala hi sontanaya laya ni fika ni ti hungasela na van'wani hileswaku ni twa mbilu ya mina yi vava loko ni vona hi ndlela leyi vantshwa va vona ku nge ti byala hi byo hileswaku hi yo fashion se mi kwihi vatswari hin'we mi fanele mi kombeta vana lava ndlela ku va ta kota ku va va na vumundzuku lebyinene a ni ri ka Nkuzana hi Mugqivela munhu a kha ti jikajikela na ribodlela rin'wana ni swi vo khale kha ku jikajikiwa na rona hileswaku ku a ta kota ku va a ri xitayeleni ene loko u rinwa se a ta hlata luya hi ku ri hisile kha jikajika na rona hi mhaka yini i lava ku va fashionini i lava ku va xitayeleni loko na ha ri ka Nkuzani i mani mukhansela role ka Nkuzani cindana ku ya swi jikile a swi lo jika cinda kawako laha u tiva i mani mukhansela role ka Nkuzani na n'wi lava kumbexani mukhansela role ka Nkuzani a nga ri kona loko hina hi kha hi dyondza hanyani Nkuzani hi va malembe ndzhaku leyi va 1991 hi ku aka Nkuzani a ku ri ndhawu yin'wana ya switarata swa kahle swinene kusuka kwalaha ku nga na hanyani Nkuzani ku fika kwele Mahlangeni le ka vadokodela Mike Nkuna le ka Nkuzana primary a ku ri kahle ku ri hileswo i swi vona na wena ku switarata swi fambeka ku wa xitarata ka Nkuzana se i mani mukhansela roko a ni se fika ka ku masipala wa Collins Chavani mi va pfuna njhani vanhu va ka Nkuzana a ni se fika kwalano na lava ku tiva ku mukhansela ro le ka Nkuzana i mani edogen i mani mukhansela ro ka Nkuzana
ni vula ku loko i ku rixa ripela mi kha mi famba kwalani mukhanselara a mi swi voni switarata leswaku ku hana xitarata na xin'we kasi timasipala kumbexani ncetani mi hi lavela papa pheni a swi dumini ku kankuru switarata swa ku swi kahle a va ndlisa ku yini leswi tsandzaka vakhanselara lavan'wana hi ta va lava siku rin'wana hi vulavula na vona hi ndlela yaleyo kambe sweswo hindi kona mhaka yaleyo ku hi va ka hina loko va nga swi lulamisi leswi a ku na vumundzuku bya vana lava nga koho sweswiwani a va nga ha hetiseli vumundzuku bya nchumu byala na timhaka ta swa masangu se hi hafu ku bile awara ya khumenharhu ku fika awara hi hafu ku bile awara ya 12 ku fika awara ya 13 na va hi bula hi teto hi swo swi vanga madzolonga lama ma hetelelaku vantshwa va ri vantsongo va kha va xanisana hi mhaka ya swilo leswi va nga swi pfuvapfuva va ha ri vantsongo 0860002543 kambe se swi na ku tatwa ku i va mani lava va mi khometi timhaka ku fikela ka awara ya 12 wo sungula hi loyi nhlekani Khalanga njhani? hi pfukile minjhani na Hayi hlayisekile swinene Khalanga. ni tshemba leswi a ni kha ni vulavula leswi a mi nga ri ku yingiseleni n'wina ni byeleni leswi mi nga ka swona makwavo A ni ri ku byeli Khalanga ni ri ku byeli mara moni ni sungula ku kombisa marito ya ku hi Sunday a swi endla khome ra malembe muphati nkulu munyanyuri xiyimbeleri mutsari Comrade Gevenga va hi siyile la misaveni so a tinyungubyisa hi mintirho ya vona leyinene leyi a va yi endla Khalanga ni un'wana wa ti-fans ta music wa vona ya na swi tiva va ku ri colleague ya n'wina Khalanga i ngomo wa vona u nga mahlweni u wisa hi kurhula vula mangala a ti vuya Khalanga mara moni ni nghena mhakeni Khalanga hi wa ntlhanu a ni vulavula na mbulavuleri wa maphorisa Giyani Sergeant Ridgwell Khozo endzhaku ka loko ni vone munhu wo karhi loyi ni swi tivaka leswaku i phorisa kona Giyani a ka a hlohlotela madzolonga eka social media leswi a swi vuriwaka cyberbullying hi xilungu so xivutiso xa mina eka vona Khalanga a ku ri ku social media policy ya vona tanihi SAP xana yi nga va yi karhi yi pfumela ku phorisa ri tikhoma hi ndlela yaleyo online na hi ku ni ta tsundzuka ku ti-organizations to tala eminkarhini leyi hanyaka yona ti na ti-social media policy nkarhi wun'wani wa tsandzeka na ku kuma ntirho hikokwalaho ka matikhomelo ya wena eka social media kumbe nkarhi wun'wanyana i hetelela yi yisiwa na le ka ntshamo wo tshinya hikuva munhu a khomente swilo swo karhi maybe swi swa GBV kumbe swin'wanyana leswi hlohlotelaka rivengo na swin'wanyana swo ka swi nga ri kahle Khalanga kumbexani loko a mo hi byela yini loko ku swa vulavuleka ka xiyanimoya hi ta yi teka kusuka kwalano hi ku loko mo cheka mo languta Khalanga Pet Matebelo hambi Facebook hambi mi ta swi Khalanga Pet Matebelo a nga za ti tsalela nchumu hi mhaka ku na milawu ya la kambe ni kombela mi ni khomela tani mi ta ni hlamusela kahle yini nkulukumba loyi a ndzaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akomandana mi yingiseri ni khomeleni ku va ni mi hlwerisile kambe a ma ha kombisa loko ku ri ku a mi le ka xiyimo xa ka xa ku vulavula hi ku a ku yini hi ku kongomisa kambe mi nga ya mahlweni hi kota ku twa ku hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku va mi swi hundzisa hi ku mi nyike mpfumelelo Khalanga wa ku ni nga kumeka ni thatanyana kantsongo hi ti-sites ta koho leti ti nga kona ku ve na munhu wo karhi last week loyi a nga kumeka a tsala post ya ku va a ni hlasela eka Facebook munhu loyi na ye i phorisa se post leyi yi kumeke yi sheriwa hi van'wanyani kwalaha ka social media ivi ni vona un'wana n'wi tivaka na ye a nga phorisa again a fika a tshikelela eka marito lama a ma tsariwe ka the original post ya ku swimanimani hi ku a wu na mali a swi antswi ku i tisela i ya wisa na ivi se ni vona lowun'wanyana a nga phorisa a fika ku hi mpela a va tiseli va ya wisa ma swi vona so marito lama loko se ni ma langutisa ni kuma ku vanhu lava ri vambirhi i maphorisa
and then na swi tiva ku na social media policy leyi yi regulataku conduct ya vanhu lava va nga ka security services, because munhu loyi a nga ka security services khalanga na hi ku ya hi chapter 11 ya constitution a nge pfuki a ve an ordinary civilian. That's why phorisa na loko ri chayisa ntirhweni ri famba na service pistol ya rona kaya, because va swi tiva ku munhu loyi there's a thin line between phorisa leri nga on duty na leri nga off duty. Ku hambana ka ku vitana ngopfu, but hi nge vuli hi ku phorisa matikhomelo ma yena loko a ri eka social media i fane a treatiwa as a private citizen. A ni tshembi ku sweswo swi nga swi ri na ntiyiso, because ni ve na interest ku na swi tiva ku minkarhi yo tala mi tala ku va mi kha mi burisana na Professor Dumisani Mabunda, lava va nga an expert eka area leya policing science, ku kumbexani siku rin'wana va nga hi explainela in terms of the nitty-gritty and also the nuances ku hambana loku nga kona between phorisa loko a ri ntirhweni na loko a nga ri ntirhweni i yini. Kambe mina hi ku twisisa ka mina ni tiva ku phorisa i phorisa both on and off duty. A swi kona ku munhu loko se a ri kaya a nga ha ri phorisa. Sweswo ntiyisi ngopfu swi fana na hina hi tetani loko hi ri tetani hi vahaxi kambe na hambi ni kha ni ti fambela kumbe ni ri ku rimeni ku eka manghena purasini loko no famba ni hluvurile a va nga vuli ku Pat Khalanga wa ka manghena a famba kha a hluvurile la a nisani a purasini va ta ku Pat Khalanga luya wa ka munghana lonene. Ntiyiso ngopfu walowo Khalanga. Nemetwi la Professor ni ta va ni ri na vona sweswi nkateko wa kona kumbe ta va hi va vutisa ni ta swi tsala hansi ku ni nga rivali hi kota ku swi landzelerisa swoswoleswo. Kambe mhaka leyi nga kona hi ku madzolonga yi va ka hina madzolonga mani ku holova a swi vuyerisi nchumu phela na nchumu. Van'wani va dlayana hikuva va hupanini a ka stop sign hayi va tlumbani va hupanini va tsutsumisana i mhaka yini. Hayi mkeni ndaba inhlekani Khalanga papa minjhani ku pfuka hi pfukele hi ngovo hi ri hansi ka ndzhuti namuntlha mana swa tsutsusa ka tona ma tiva ncini sweswo mi swi endlaku mo ni hetela nkarhi hi ku hi ntumbuluko wa koho i ndzhuti wa yini hi ku nge vi na ndzhuti ku nga ri na dyambu ma swi vona ku mo ni hetela nkarhi yana ni mahlweni mi nghena mhakeni ya n'wena. Khalanga ni ku ni nghena mhakeni mhaka ku loko ku fika siku leri ra ku ya ku celeni hi siku ro cela a swilahlweni vana va ha hloniphi van'wana loko ku ceriwa vo badama ehenhla ka lama sirha laman'wanyani sweswo taniyani. So nkarhi wun'wana loko vo davulapa loko ni nyikete lexi nga halaya munhu wo tlula ehenhla ka sirha wu teka lexi nga halaya ta hi swi tivi ku kumbe kokwani Dr. Hlathi va nga hi byela ku switandzhaku i yini swa mayelana loko vanhu va nga hloniphi masirheni swo tani. Hikokwalaho ka yini mi vona ku fanele ku landziwa kokwani Dr. Hlathi ku switandzhaku yini n'wina mi tiva ku ri na switandzhaku? A ni minkarhi yo tala ni xo ku swi nga swi ri kona a ni na swiyila swi fanele swi tirha ku ma swi tiva ku munhu wa swi kota ku nkarhi wun'wanyani munhu wa heta ku cela kwala ko badamiwa ehenhla kwalayani. Mara lexi ni lava ku vutisa n'wina xona i ku ma swi tiva ku na switandzhaku ke loko vanhu va kha va endla sweswi ma ku swi hlamuselaka emasirheni? Ya ni xo ku switandzhaku swi nga swi ri kona ku switandzhaku se loko ri ku swi kona ha va lovela yini lava mi nge va lava van'wana ni hi lava kumbe ya va tsundzuxa ni van'wana kumbe xana va swi tivi se hina hi nga na a ni u tsundzuxanani n'wina kwahala mi celaka kona ku tsundzuxana tindhawu to tala Khalanga heyi nkarhi wun'wana swa laveka tani loko swi nga endleka muganga wa hina ntsena swi ka swi endleka ka muganga leyo tala leyiwani ma swi vona ni mi tweli bota cancer swinene ma ni twa van'wana empela swiphiqo swa hina leswaku swiphiqo swa hina swi tele naku swa hambana ma swi vona wa vona munhu yi ku vilerisiwe hi ku vanhu ve ku khandziyile ni masirha ya vanhu leswi swi nga ri ku kahle kambe manguti i xiphiqo xa yena sweswo un'wana hala penda ka kona hi xiphiqo xa yena un'wana amukeli un'wana vikiseriwa enhlekani ka papa hi pfukeni minjhani papa hi pfukini na khensa swinene vutomini a ni kombela ku kandzila nyana ka na swi twisisa ku mi te hi ta nghena hi half past ya madzolonga na hina yini
a ni kombela ku kandziya nyana switsongonyana botpet ingaku hi rixaka leri nga tela ngopfu hi enga a ni nge vuli ku ri rixaka nto na generation nyana leya swona hi na enga ngopfu man ti-enga leti hi nga tona hi to ti endla ku nkarhi yin'wana hi nga swi voti ku swilo leswi hi swi endlaku a swi tshamisekangi like madzolonga na swin'wana na swin'wana ku tikuma hi kha ku nwiwa mabyala swin'wana ku endliwa timhaka ta masangu munhu ku ri hi na enga mani hi tele ngopfu kambe ni byeleni i ncini lexi kwatisaka loko vanhu va nwa byala i ncini lexi kwatisaka loko vanhu va endla timhaka ta swa masango i ku kwata sweswo volo titsakela vanhu valava leyi enga n'wi vula ku yena vula yini ni kombela ku mi hlamusela kahle swin'wana swi vona i ku va hi la ku pfala ni matitwelo lama ni nga na wona hikuva ni endla kumbe ku ni endla timhaka ta masangu swi nga ku ri ni nga tlhogomeli na ku ni swi endla hi nkarhi muni kwini na mani ni no byala hi ndlela yin'wana yo a yi twisiki i mhaka ku va na ku fana matitwelo lama ni nga na wona leswi munhu a nga na swona swi n'wi tikaka a miehleketweni ya yena wa ni twisisa hi swin'wana swa swivula saka ra hina mani ri na enga mani ri na enga kambe loko ku ri ku na ku kwata loko ku nga va ku tisiwe kumbe ku vangiwa yini swin'wana swa kona ni nga xi hlamuselaka mina ni ri i ku pfumeleka ka mintirho ka vantshwa mantwisisa man'wana hi va ku munhu i va a ri na ti-dreams loko a ha kula ivi ti-dreams ta yena ti fika ti nga humeleli mhaka ku va swin'wana na swin'wana swi nga swi hlangana a nga fika hlangana swona evuton'wini ivi a byeli kasi ni hanyela hi munhu hi hanya hi ndlela leyi ni twa ku nga ku yi right mantwisisa ku ri hi ku a yi right i ku kwata loko hi nga na kona swikusela ka hina vantshwa kahle munhu swi hlamusela hi ndlela yaleyo mi kuma ku munhu i na nsati kumbe i na girlfriend a sungula ku ba n'wana wa lexi xintsongo ku va a n'wi byeli ku a wu ni xavelangi yini mantwisisa swi pfuxa enga le ku kwata loko a nga na kona khale na khale ya ku a ni humelangi a ni tirhi mantwisa boteta loko ma vusa ku i endla yini swilo leswi i nga swi endla a nga na nhlamulo ya swona ku why ni swi endlini ni mi tirhi imani kuma tlhoko makata mahungu ni khensile tlhela rero makwavo inkomo a khensa swinene a ni kha ni vona laya ka lihlohonolo chauke loyi ve ngeri i le ku ringeteni ku lava kuma bail mi ta tsundzuka i le handle hi bail ya nandziwela na waluwa se sweswi i lava ku kuma yin'wana bail ya nandziwoluwela na waluwa van'wana va tisaka matitwelo yo hambanahambana mi timhaka ta bail van'wana va twisa timhaka ta kumbe xana ye yexe i nghozi ka hi n'winyi sa ni tivi ku n'wameri yini hi ndlela yaleyo kambe tin'wana ta kambe lexi ni tsakisaka i ku i wa ka chauka se loko a ri wa ka chauka swi va wa ncindani i vakwe na vacindani kambe tindhawu letiya ta va maja va chweni n'we mi tshamelaka kwalaya kumbe mi landzelaka timhaka letiya hikokwalaho ka yini ku tele ngo vanhu va swivongo swa ka hina ni vula ku swa vatsonga swa machangani vatsonga hi ndlela yaleyo i twa munhu ku na va maluleke ku na va ngoveni ni tsundzuka mukhanselara wa vona a wu ri wa ka i mani i xivongo xa xitsonga kambe loko vulavula na wo hi xitsonga ni fikeli ku n'wana ka ngoveni ku a mulambya ayi kuma ku a nga swi tivi na ku sweswo se ti kwata timhaka leti kumbexani kambe sweswi swi ndava hi vulavula hi timhaka leti ta madzolonga leti kambe ngopfungopfu hi ka hi languteka timhaka ta byala na swa masango ni amukela Rhulani Mzamani endzhaku swona hi kota ku va hi bula Mzamani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM khensile Rhulani Mzamani na tlhoko makata mahungu ya misava ya awara ya 13 a ni kha ni vulavula hi tindhawu tetiya ta va maja ta muti wa vuhove va Thogwaneng teta tindhawu letiya ku tele vanhu vo tala lava va nga na swivongo swa ka hina se
un'wana khani vutisa kumbexana ku ri na migodi kwala se mina migodi njhani vanhu va ka hina phela na vona va na leriya ro loko va endhawini va siya mbewu ntiyiso hikokwalaho ka yini vakulukumba se i swin'wana swa leswi kumbexana hi nga ta hetelela hi vulavula hi swo siku rin'wana ku nga ri namuntlha hi lava ku vulavula hi timhaka ta ku mi ta tsundzuka ku le a Gallagher Estate namuntlha a Midrand a ku ri na ntirho lowu rhangeriwile ku langutiwa ka timhaka ta ku simekiwa ka khume ra masiku ra timhaka ta 16 wa masiku ya ku timhaka ta ku lwisana na madzolonga ehenhleni ka vamanana na vana se 16 wa masiku yi sungula namuntlha hi ndlela yaliya se xivutiso ku va ku ka vaaki ku hi ta huma njhani ka xiyimo lexi se swin'wana swa leswi holobye va nga swi tshaha holobye Sindisiwa Xikunga va nga swi tshaha i timhaka ta ku tirhisiwa ka byala kumbe ku nwiwa ka byala hi ndlela yo tlula mpimo na ku kumeka ka byona vele byi kumeka kolova ngopfu byala loko jika xitarateni lexi ku na byala loko jika xitarateni lexi ku na byala tlhandla kambirhi timhaka ta swa masangu swi tikomba nga ri swilo leswi swi ngo va fashionini vanhu va huwa hi swona kumbe loko a va vutisa vatswatsi ku swilo sweswo hi swo huwa hi swona kumbexana va ta swi twisisa ku a va nga zi va fanelangi va hatisela va ya fika kona kwala va huwa kona hi ku vulavisisi byi koho bya ku komba ku vanhu va xuxa ku ze ku va karhi wun'wani va kha va chava sweswi n'we mi huwaku hi swona se loko a mi swi tiva a mi nga ta andla leswi mi swi ndlaka se ni lava hi bula vekani hi ku handle ka sweswi a ku na vumunduku ku hava vumunduku sweswiwani swikolo swi nga pfala kumbe swi nge le ku pfaleni mi languta vanhu lava nga ta va kha va xavisa va endla swintirhantirhwani lomu madorobeni va kha va mi xavisela swifaki laya ti-airtime laya tibanana laya i vanhu vo huma Zimbabwe i vanhu vo huma Mozambique va ka hina va lo ti tshamela loko mi nga tshembi n'we mi nga va ku mi ri Giyani mi nga ya mi ya fika mi yima le makumu a kerekeni leya Philadelphia leyi a ti mi languta mi ta vona vanhu vo tala va kha va ya band store loko mo va vutisaka va mani va ta va kha va mi xeweta hi xixona kumbe hi xichangani xa le Mozambique va kha va ya ku xaveni va ya kha va ya ku xaviseni va ya ku tirheni va ka hina ke Port F ku na le Matshamekani ku xavisiwa na mqombhoti va la mqombhotini vana sa hi vulavuleni va ka hina hi ku loko va hi nga vulavuli laha hi nge he lungi a hi vulavuleni kwala ku vumundzuku byi le kwihi ka vana lava hina timhaka ta masangu na ku popiwa ku pyopiwa hayi ku popiwa ku popiwa thayela a hi mi twenini 0860002543 i nkarhi wa ku sukusela sweswi ku fika eka ka awara yan'we wo sungula hi lowu nhlekani ahe buti Njhani papa? pfukile minjhani Hayi ku titsongahata ni pfukile swinene. a khensa papa Na heti Christmas eka xitichi hinkwaxo xa Munghana Lonene. Ni nghena eka nongonoko wa n'wina wa kahle swinene. Buti Khalanga leswi ni vulavulaka xiswona is good, it's fine. Mara swi fana na ku oxa nyama hi thochi loko ho ka hi nga ti humesangi eka mafumelo ya xilungu hi teka na mafumelo ya hina xintu a swi nge lungi swa violent agenda basic hikuva ni vula hi mhaka leyi mina ni le ka yona in deep no one can anga ni pfunaku hi ku ni vula hi tlhelweni ra ku loko ho teka violent basic violent ya kona leyo yi teka yi veka eka ANC kumbe ka mfumo a swi nge lungi hikuva mfumo wu vevikisela swilo hi xilungu kasi loko ku ri ku ho teka ntirho lowu hi wu nyika tihosi a ku ri tona leti a ti kota ku tshama hansi ti endla hi leswi Vatsonga hi swi lavisaka swona na leswi hi swi tivisaka swona se loko ho swi teka hi swi yisa eka mfumo mfumo ku ri swilo swa xintu xa Xitsonga xa hina Vatsonga na xilungu a swi fambelana i yini xintu ka ku boha ka ku xanisiwa ka
ka vavasati i xintu xihi kwala o xintu xa kona hi lexi papa loko mukhegulu wa mina a nwa byala mina ni nga nwi ni tshama hansi na yena ni vulavula na yena a nga ni yingisi a ku ri na nkarhi wa ku va hi hlengeletana hi ri maxaka va ka vona na va ka hina hi vulavula swi tsandza ivi hi swi yisa ehosini munhu yaloye a ya xupuriwa hi ndlela leyi a nyikiwa ta swi vula na hi xilungu va ku a special leave va ku a ya layiwa a va a ri tlhelela ekaya loko a fika eka vona a tiva xiyimo xa ka vona a nge he diphina bata ra manjeli u ta va a kha la tiva ku ri vukati i ncini u ta a kombela ku rivaleliwa eka nuna wa yena mara nemetweli ni khomeleni twana mi ta hetisa mara sweswi andaka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM a hetseni ke mi ri mara sweswi ku yini papa mara sweswi hikuva hi nghenela etimhakeni ta ku democracy ene democracy a hi kotangi ku yi dyondza exikolweni hi tiva ku i ncini hi wele ngopfu hikuva namuntlha ri kada ri famba ri kha ri jikajika na bodhlela leri ri nga hisa dyambu hinkwaro ku ri lava ku voniwa na bullshit kambe xidemokirasi xi nghena kwi kwala hi mhaka ya ku ri munhu u na munhu wa hloniphi munhu a nga na u na timfanelo ta yini ku loko ku ri ku a tshama hansi na tihosi na vakulobye na va hahani wa yena va nga ha ta va n'wi laya ku ri n'wananga n'wansati u khomisiwa kwini n'wansati u endlisa kwini va swa ha ri kona u toko hoyo ku vulavula swo tala ngopfu swi nga hanyi na ku hanya a nga ha teki na milawu hi mhaka ku u tibyela ku u na timfanelo nemetweli papa na khensa swinene kambe xivutiso ku ta va ku loko a ri na timfanelo hina swi vula ku tanihi vanhu a hi na xo xi vulaki ka timhaka ta timfanelo teti a nga va ka ri na tona hi ndlela leyo va ri va Sentech va mi tivisa hi ku kavanyetiwa ka vuhaxi bya radio television na open view lowu nga kunguhatiwa namuntlha hi ti 25 ta Hukuri hi awara ya 10 ni madyambu ku fika awara ya 4 ni mixo wa ti 26 Hukuri 2025 va ri xikongomelo xa nkavanyeto lowu i ku va va Sentech va lulamisa swin'wana leswaku mi va na mphakelo wa vuhaxi lebyi byinene se vula ku radio yi ta ndla njhani awara ya 10 kambe va vula sweswo va Sentech loko mo tshika mi twa yi nga khomi kwala mi nga ri na mi ri koho radio mi vheta mi swi tiva ku i mhaka ya ku va ri ku tirhaneni na sweswi va nge ri ku tirhaneni na swona kambe loko yi ka yi khoma mi ta amuka mi ya mahlweni mi yingisela minongonoko hi ndlela yeleyo a hi amukeleni n'wana mi yingiseri loyi nhleka Nhlekani minjhani? Pfukeli mi njhani tata? Pfukeli. A khensa swinene. Mina hi mavonelo ya mina no twa ingaku vutomi lebyi byi byi hanyaka masiku lama a ha hanyeli hina leyi hi hanyela ku tsakisela va va ri kusuhani na hina. Ya beri vutomi lebyi ene mhaka leyi ya mi kha mi ta na yona mani ni vona nga ri vutomi lebyi a ha hanyeli hina hi hanyela ku tsakisa lava nga la tlhelo ka hina kumbe lava hi hanyaka na vona hi yo mhaka ni kha ni mi vutisa xivutiso xa ku tanihi tiko hi yisa ku yini mahlweni loko hi te tani na mfuwo tani lava hi vulavula hi swona ngopfu sweswo swa byala na swa masangu hikokwalaho ka yini ku ri na ku pandza tinhloko vanhu mi vonaka mi kha mi kayakaya hi timhaka to toleto ni lava ku twa sweswo nomboro hi leyi 0860 002543 #XMA20 Best Xitsonga Traditional Song of the Year. hi lava va yimela ku langwa mshengu the original Shamakezi Oscar Makamu na Majubani Sisters Swinamunangu Kami boy, ndzi tlangela mani. King Sarel featuring Tumi Shindendefu Swilo swa misava Checkers Maluleke Vutomi bya Siwana Kuvota rhumela rito TRAD TRAD na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi Kuvota swa pfala hi vusibyi bya 12 December 2025. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #XMA20 Masagwati lawo ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality
palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. amkeleni lava nhlekani imamkeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani a ka ha ri na munhu la kambe mhaka yeleyo ka yena hi leyi ni vonaka swi ri na nkoka swinene ku va hi swi languta ni ri ku le ku tirhisiweni ngopfu ka byala na swa masangu leswi hi nga swi twisiseki ku hi byo vutomi bya kona vumundzuku bya hina byi ya kwihi se swi va ni tsakise hi ku va ni tivisise va ku kombisa timhaka ta ku ku ta hetelela ku va ku hetelela ku kombisa timhaka ta ku ku ta tekeriwa enhlokweni timhaka ta ku vanhu loko va hanyela vona ku tsakisa vona na lava nga kusuhi na vona hi laha swin'wana swiphiqo swi nga kona 0860002543 na va ku ta twana n'we ku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka mhaka leyi mi nga ka yona n'wana mi yingiselelo nhlekani Hello njhani papa hi pfukile minjhani Pfukile a khensa mina ni le ka leyi ya byala na timhaka ta masangu masi hi ku vona ka mina tanihi ma-South Africa hi give up-ile hi hleketa ku swilo swo hi hatla hi lova hi byala na masangu yini sweswiwana hi le ku xanisekeni hi le ku xaviseriweni ka tibiya ta ti-R20 leti ti vangaku vuvabyi se hi vona swi antswa swa ku hi ti lovela yini na loko ya xava voroso emakuleni hi xava tivoroso letiya to expire ene mi kuma ku lava va nga na mali loko se swi khalanganiwa na yi va huku ka n'wina mi ya ni khomise ku ta tivhene ta 6 mara sweswi la nga na mali loko a yiva u foneriwa kunene ku u ta khoto rindzini se hi vona ku uncono hi nwa byala hi tidakwela kambe loko mi ku hina mi vula n'wina mani mi rhume hi mani n'wina mi nga ta ku hina ni vula mina ni ri nene vulani n'wina mi ri n'wexe mi ku mina ni vona se n'wi mo ti nwena mi ti dakwela mi tirha kwihi a ni tirhi no ti tirha mi ti tirha yini ni xavisa ifoni lero ka ri nga ri nawini se ku ti tirha sweswo hi ku na n'we mo va ku hoxeni ka xandla xo onha tiko hi kalanga leswi hi chavaku swona i ku chava ku hanya hi ku hanya hi le ku hluphekeni swi va wese okay mi hluphekisa hi yini mi hluphekisa hi yini hi ku pfumala mintirho khalanga mi dyondzele ntirho wa yini a ni dyondzele ntirho wa ku va ta mikombe mara hi xavile hi la masa ku phela a mi ti hluphekisiwi hi munhu un'wana na un'wana swilo o ti hluphekisa hi swiboho leswi a swi tekaka loko a ha ri ntsongo ku fana na va lava nga le ku nweni byala sweswi va ha ri vantsongo loko se byi ya va pfukela matimba loko se va ri vakulu va vuya kwala va ku hi loyi loko u hlupheka i swiboho sweswiya mi nga swi teka khale hikokwalaho ka yini mi lange ku ya va ta mikombe khalanga a swi tika khala ku ri hava na xikolo fiti swikolo swa vona mi kuma ku mi famba suka ka Malamulele mi ya dyondza ka Mphambu sweswo swo taniya khalanga leswi van'wana va ya dyondza n'wa mi tsandza yini hi khalanga swi ringani n'wana mali yini hi vulavula hi swo kwala ka nongonoko walowu siku rin'wana sweswo swa ku swilo swi ringani a ni hinkwenu hi vana va Xikwembu a swi ringani mhaka yini that's why mi ni vona se ni nwa ni dakwa ni nghena hala na hala ni famba na lomu tipub ni xava vo makoxa ni lava ku vutomi bya mina byi ta byi famba hi ku hlupheka swa vava khalanga mi twini papa kuma minxavo ya le hansi naswona u hlayisa eka ti-500 ml kumbe timbirhi ta ti-Monster Energy Drink hi 29 rand ntsena 950 gram ya swilo swa cheese ya cheddar kumbe Gouda ta ka Clover hi 99.99 na cooler box ya 22 lita ya ka Polar Chill hi 149.99 ntsena yi kumeka ku fikela hi ti 7 ta December kuma minxavo ya le hansi naswona u ya extra hi khisimusi leri ntsena eka Shoprite sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM swi vula ku tanihi tiko se hi hele matimba ni vula ku loko ko va ku ri nkulukumba loyi exifaniso xa leswi vanhu va nge le ku ndleleni swona byala swi vula ku hi hele matimba ku fika kwalaho hi ku swiboho leswi mi nge le ku swi tekeni vantshwa va mehe n'we mi nga na malembe hansi ka 35 swo hungasi byala swo hungasa hi swa masangu
I swiboho leswi mi nga le ku swi tekeni mi nga ta tlhe mi ya hanya na swona eka ku kula ka n'wina ma swi tiva sweswo se hi n'wi pfuna njhani kulukumba loyi va ka hi ku hi n'wi pfuna njhani hey inhlekani Potete njani? hi pfukeni minjhani na Hi pfukile. a khensa but Na nongonoko wo saseka Poti. a khensa La nghenela yona leya timhaka ta n'wasangu na timhaka ta ku fambeni mahlweni ka tiko ra hina ra South Africa. Mhaka leyi le ku hlupheni Potete yi le ku hlupheni swinene ngopfu yi le ku hlupheni hinkwako futhi more especially ti-weekend ma vona hi ti-weekend ngopfungopfu hi ti-weekend hikoho la swi vonaka kahle ku ri vana va swikolo na vona va nga yangi eswikolweni se va kumi chance ya kahle yo va kota ku endla swilo leswi va swi endlaka Potete mfumo u kona a swi kona leswi mfumo u nga ta hi pfuna hi swona loko hi nghenela ka timhaka leti ta GBV ta ku xanisiwa ka vavasati kumbe na timhaka leti ta switsotsi vana va swi tirhisaka leswi faneleke swi endla Potete vatswari va hina lomu emakaya hi vona va nga na swiboho leswikulukumba ka vana va vona se komba ku vatswari va hina hi vona un'wana na un'wana u fanele a gada ma swi vona loko munhu a ri na swifuwo Potete munhu wa ka makhelwana a ta meka sure ku ri swifuwo swa wena namuntlha tihomu ta wena ti vuyini kumbe a ti vuyangi kumbe ta xota hi wena n'winyi wa tihomu wa swona se swin'wana a swi lavi hi yimela mfumo hina vatswari a yimeni hi milenge hi hina futhi hi khipaka timali leti hi nyiketa vana lava hina laha va kota ku endla leswi va swi endlaka se hina before hi kuma milawu kumbe hi kuma switsundzuxo ka tiko hina hi hexe a hi tshinyeni vana va hina hi meka sure ku vana va hina va endla leswi hina hi swi lavaka tanihi vatswari hileswaku hi marito man'wani byi vila kusuka mbiteni swi vula ku vatswari lava loko va nga ri ku tekeni vutihlamuleri bya ku va tshinya vana va vona switandzhaku swi va sweswi hi swi vonaka switandzhaku hi sweswi hi swi vonaka Potete ngopfungopfu loko ni tlhe ni vuya futhi ka leya timhaka ta masangu vanhu va ka hina lavakulukumba sweswi a ha ri ku tikhomeni kahle Potete a ha ri ku tikhomeni kahle kuma hambi ku ri ka social media loko mi nghena ka social media ma kuma kumbexani munhu lowutsongo kumbexani munhu yaloyo wa ha ri ka vo 20 years 21 years u ri ku endleni ka timhaka ta marhandu na munhu loyi a nga na 50 years se swi hi komba yini tanihi vatswari hi va kombisa yini vana va hina loko hi tshamile decision leyikulu hi fanele ku yi teka tanihi tiko ku mina ni na vana va mina loko mina ni ri na vana va mina swi fanele exikolweni Potete a xi tlanga huma exikolweni kumbe exikolweni ka mtititi Potete a swi fani vana va xikolo na matikhomelo ma vona vana va xikolo a swi fani hi ku mi ta kuma ku na principal wa ka mtititi exikolweni wa hlupha hala tlhangoma mi kuma i jawulara ma swi vona jawulara se swi komba ku na vatswari Potete ku vulavula tisi fanele va ti-principal ta vana va hina hi meka sure ku vana va hina va hanya vutomi lebyi hina hi lava ku va hanya byona loko va nga endli sweswo swi komba ku ri hayi a le ku fambiseni swilo kahle Potete hi ku hi hina hi humesaka mali leyi vana va xikolo vo tala a va na mali hi ku a va tirhi ma swi vona vana va xikolo a va na mali hi hina hi va nyikaka mali ma swi vona laha sweswi mina ni tirha kona Potete i vavasati i yini va hanya vanhu va byala mi ta swi twa va ku mina sweswi ni ya ofeni ni ta fika ni ti nwela byala a ni va soli hi ku vo tirha i mali ya vo va yi humesaka va kombeli mali ka munhu mara wa ta bola xikolo Potete kambe na vona hi mpela na ku tirha ka vona se swilo swa swi tshamisekile rera ku se swi antswa va ya nwa byala a le ku hami tingheni kambe no vula ku se va ya nwa byala ku va ku nwiwa na byo ka byi nga ri byona vumunduku byi ya vandzisa ku yini kwala vanhu va Xikwembu ku na ku nwela ku dzumba Potete ku na ku nwela ku dzumba nkarhi wun'wana na mina dzumba phela nini byala mara na dzumba
ku na ku nwa hi vutihlamuleri no nwa just ku la ku komba vanhu ku fana leswi mhani van'wana a va vulavulaka hi swona va ku se bootpad loko na vana va xikolo munhu loko a titwa a ri ku hinjeweni ka vutomi hi loko a khome xibodhlelani xa byala so ende swi bihi ngopfu vutomi na future generation leyi taka bootpad a ni voni vumundzuku bya kahle mina xihoko xi famba masena mo languta ka ti-TV mi languta kwihi sweswi mo languta TV a yi nge heli 5 minutes loko ku ri ku va yi makete va nga advertisangi byala na vana va hina hi nkarhi wolowo va langutini se hina vatswari a hi gadeni vana va hina bootpad meka sure ku vana va hina va endla leswi hina vatswari va vona hi lava ku va endla swona hi va ti-principal ta vona va ta va gada va ri kwihi hi ku vele Thembisa vele Thembisa swo swi nga biha mara switsundzuxa hi tshameni hi kha hi va nyika hi minkarhi hinkwayo ku na loko va hlangana na standard swo biha bootpad va swi tiva ku hina vatswari hi le ku va gadeni hi le ku va tsundzuxeni hi minkarhi hinkwayo ku xihoko a xi kahle xihoko ende van'wani bootpad leswi xi ni borhaka i ku munhu a nga ya nwa xihoko xexo loko sweswi ku ta endleka swilo sweswo biha sweswi kumbe ni va na problem kumbe ni va na ntlimbo le ndzeni sweswi bootpad ni suka ni landza xihoko loko sweswi ni landzi xihoko lexiya loko se ni vuya ka ha ri ntlimbo le ndzeni se swi jikile se hiko se ni nga na matimba wo kota ku endla swilo sweswi ende naswona swi bihi ngopfu bootpad na mi tiri botome na khensini botome I'm trying na Dennis Jele ni kwala lombati inkomi Jele na cancer swinene matalo ku Jele na kha vulavula ku taniya mina mitu vana lava ngere ku yena hala na hala i vana va malembe mani vana va mana ai koko na n'wi mpfuwapfuwa ngopfu a swa ha tiveki ku se hi le ka generation yihi ku i vana va ma-80s va 70s ne ni vula lava vana ni vula lava nga vantshwa sweswi i vana va vanhu lava nga na va ma-70s ne ya na va 80s hi lava mi nge loko va tshikeni va ti jikajikela va endla vuwalawala kwalano vumundzuku byi kwihi va ka yini a hi tekeni lava ni hlekani ku na munhu la 0860002543 nakona ku yi Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na ha ri na nkarhi wa kahle wa ku ni nga kuma muyingiseri kumbe vambirhi hi kota ku twa kumbe angula mo ku yini eka timhaka leti hi nge le ku hlanganeni na tona un'wana muyingiseri loyi ni hlekani papa la ku nghenisa government ka baka leyi ya byala na matikhomelo ya timhaka ta masangu a swi heleli kwalani ka ku vana va onheka loko munhu o ti nyika nkarhi wa ku yima xa xiofisi hi Friday Saturday na vusiku timhangu leti humelelaka ta ti-accident ta timovha na ku tlhaviwa na ku dubulana ivi a ti nyika nkarhi wa ku yima exibedhlele swa ku vaongori va amukela vanhu lava nga vaviseka hi ti-accident na ku biwa and then na loko va fike makaya se va bukutela vavasati and then the lifestyle leyi government yi tumbelaka hi yona i mhaka ku byala byi khome ikhonomi la South Africa ene se a va na tlhelo rin'wana leri va nga ku hi pfala ti-tavern letiwa ti hunguta ta ikhonomi ta yi kurisa hi leswi ematshan'wini ya ku khona yin'wana na yin'wana yi va na tavern kambe loko ko va ku ri ku na mfumo lowu vulaka sweswo ku byala byi khome ikhonomi ni nga vhani swi vula kahle ku munhu yaloye a nga le ku swi twisiseni ku endla ka yini hi xifaniso xexi ma ha ku nyikaku swi vula ku hi byo byi tlhela ku byi teka mali ya leyi a yi fanele yi korhokela vaaki a ni loko tiambulense ti kha ti tsutsuma ti hala na hala i mali ya xibalo loko tivhene ti kha ti tsutsuma ti hala na hala i mali ya xibalo ni khomi kahle ni famba layini ya mina hi ndlela yaleyo nakona va humesa rito leri ngo don't drink and drive ti-tavern ku na timovha leti tavern na vusiku vanhu va miri va dakuti va ta mukisa ku yini a va swi endla ende leswi mi swi vulaka a va swi endla Giyani ma swi tiva a ku ri na kun'wana va fika va yima kona laha nkweni va rindzela loko yi ku va mathu va la ku vona ku lava nga laya va nga tata ndhawu liya ya laya ni nga ta ka ni nga yi vuli vito va huma va ya kwihi a va swi endla sweswo a ni tivi swi helele kwihi swi pfuna yini ku veka
u twa munhu twa ndlala u veka xinkwa ku la ku vona loko a xi teka ni ta kota ku n'wi khoma nemetweni pa ni kombela ku yi nga heli hi ndlela yaleyo hikuva sweswi rixaka ri le ku heleni ene vatswari mutswari un'wana na un'wana i nga velela ku n'wana wa yena a nga vi hi ndlela leyi yena a nga va xiswona loko ku ri ka swa yena swi famba nkarhi mutswari un'wana na un'wana i navela ku n'wana wa yena a humelela a ku na munhu loyi a lahlelaka mavoko ku n'wana wa mina ta ku leyini nemetweni papa imani kuma mahungu ya misava ni khensile tlhelo roro lera hi kumeni mahungu ya misava na rulani mzamani nhlekani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Nhlekani khalangana muhumelerisi loko ni ta khumba leya ku nwa ngopfu mabyala hi vana lavatsongo na timhaka ta masangu tiko leri ka hina a hi nga ta ri kota hi ku loko ni langutini ku ha ri hava vatswari a ni tiku mi ta ni twisisa na loko ni ku hava vatswari ku na vatswari va kona ni vula leswi na vatswari va kona va hanya sweswi swi hanyiwaka hi vana va lava hi nge hi la ta va lunghisa se hi ya va lunghisisa ku yini na van'wani vana ku ri hi ku na vatswari hi hanya ku fana na vana va hina so a ku ha ri na vatswari vana vo ti hanyela muhulahula na vatswari va ti hanyela muhulahula tiko ra hina ri file khalanga inkomu Mingser i vulavule mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu la vatswari va phikizana na vana vatswari va phikizana na vana hi ku vana loko va ka va huwa hi tifoni na vatswari va huwa hi tifoni loko vana va ha mi vona na kwala ka ti-Facebook na ka ti-TikTok ha mi vona vatswari se mi ya n'wi byela yini n'wana yane hunguteriwa ku fika eka 50% eka mbukuto lowukulu ku tlurisa wa Black Friday eka OK Furniture. Hlayisa 709 eka 195 liter ya metallic chest freezer ya ka Defy. Sweswi 379 ntsena. Kumbe tikumeli 58 inch 4K smart LED TV ya ka Hisense hi 599 ntsena. Hlayisa 3009 Black Friday 24 ku fika 30 November 2025 eka OK Furniture. Kuna swipimelo. Punda Maria Briggs rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi inkomo khalanga na muhumelerisi wa n'wana kwalano mhaka ya gender based violence yi nge heli khalanga ikonomi loko ni swi langutisile loko ko va ku ri n'wansati a endla swo huma endleleni n'wanuna a ku ya reporta nandzu va n'wi hleka mina loyi ni vulavulaka ku sweswiwani u kona nkulukumba wun'wanyana ni ze ni n'wi heleketa a police station va fika va hleka ene a vavisekile a bwe hi nkukulu u tshoveka a henhla ka nhloko swi karhi swi vava loko se a ku no ya veka nandzu vo hleka so swi vula ku no hi vula ku no vavanuna a va fanele ku va hanya ka le misava hi ku no ku langutisiwa rimbewu rin'we a hi langutiseni matlhelo hinkwawo ni vona nga ku loko u langutisiwa matlhelo hinkwawo nga ku swilo swi ta tshamiseka inkomu mara mingisero mina hi nga humelela ka minjikanjikisano hi nga hembangi police station yele kwihi laha va hleka police station yele kwihi a ku hleka constable man kumbe sergeant man ku nga ku ri ntiyiso ku va twisiwa ku vava va xinuna na va twisiwa ku vava va xisati a va khomiwi ku fana maphoriseni kambe mi nga swi nyanyisi hi swi vula masiku hinkwawo ku loko mo vona ku sergeant Rikhotso loko mi ya a police station kumbe sergeant Mashava loko mi ya police station a va mi khomi kahle vulani ku a va hi khomi ku fana mi swi tiva swi tiveka swi mangariwa kambe ku ta angarhela mi ku vuhlekwini mahemba ay mahemba ay twile nungwana Nhlekani bot pet muhumelerisi na vayingiseri
Botpet ku onhaka ka vana hi xitalo swi sukela ka hina vatswari. Ku na swilo swin'wana leswi hi swi endlaku swo ka swi nga ri kahle hi nga swi tumbeteku emahlweni ka vana va hina, ende loko vana va swi vonisa sweswo va vhela va tibyela ku ri ku hayi leswi hi byona vutomi bya kona lebyiwani. Swikombiso swa swona hi leswiwani Botpet, hi nwa byala emahlweni ka vana va hina, hi dzaha na mafole emahlweni ka vana va hina, swo tala hi swi endlaku swi huma endleleni ha ha swi tumbeti. Loko vana va hina va swi langutisa va vona ku ri byona vutomi bya koho byebyiya. Ivi mundzuku loko se va sungula hi sungula ku lava ku tarhela hi vona, ku ve i swilo leswi va nga swi vona ka hina. Why hi nga va tumbetelangi swo ka swi nga ri kahle to hosuka va nga swi voni va tlhela va swi teka ku ri ku a hi vutomi swo fana na leswiwani kumbe hi va byela. King Khupani ka Mningisi Block 3 inkomo. Hlikani Botpet, hlikani muhumelerisi. Hi Botpet mhaka leyi ya madzolonga a nge hi koti, swi onhakeni hi ku n'wana sweswi i kurisiwa hi tindlela timbirhi ta ku hambana. Ku na makulelo me le kaya ma mina na mhani wakwe hi n'wi kurisaka hi ndlela ya ku a hi navela ku a va xileswi, kasi ku na makulelo lama a ma kulaka socially, ku nga va timhaka ta social media or social a handle ka vanghana va yena lava va nga na makulelo ma xisocial kumbe ma masiku lawa ku ya hi ku vutomi byi le ka level yini. Se leswi hinkwaswo loko ku ri ki a swi nga lwisani na social, loko a yi nga lwisani na ndhavuko a swi ta olova ku ri hi ku angarhela tikweni ra hina vana va hina va tikumeka va karhi va kota ku tiyimela na swin'wana na swin'wanyana. Na ku xin'wana na hina vatswari, loko mina ni ri mutswari no kota ku va ni kotela ku n'wi xavela swilo, a ni lavi a fana na vana van'wanyana, ni lava a va xikombiso kumbexani a kula hi ndlela ya ku ri yena a nga pfumaleki nchumu i kota ku fikelela swilo hinkwaswo. So leswi hambi ho kombetela a nge he swi koti Botpet. Minjhani Botpet na Ncindani kwalaho. Ma vona loko va ku n'wana i filimi va vula leswiya swo mi kuma ku n'wina vatswari va yena mi hanya vutomi byo karhi, se n'wana luya na yena i fika a endla sweswo nga mi endlaku swona. Mina Botpet ni ze ni holovisa nkulukumba wun'wana hikuva a rhumba n'wana wa mina fole, ni kuma n'wana wa mina khome fole ni teka ni swi kandziyela ni ku nyike mali muni a ku 10 rand, ku famba n'wi nyika 10 rand ya yena. Ivi ya loko a heta ku n'wi nyika ni n'wi vitana nkulukumba luya ni n'wi byela ku na siku na rin'we nga ha pfuki i rhume n'wana wa mina fole. Na vana va mina va swi tiva mina na nwa byala Botpet, mara vana va mina va swi tiva ku byala na va byela ni ku vana nga mi nga nwi byala masivo loko mina ni taku ni njhani vana nga ni tlela kwala sofeni, se na n'we mi lava ku takwa mi tlela sofeni mi nga ekamareni na va ku a hina hi nge hi nwi byala. Se n'wana Botpet i hanyisa leswi n'wina mutswari wa yena mi lavaka swona. Inkomo. Minjhani Botpet, hina hi pfukile. Botpet vana va masiku lama mi nge va koti. Mina na n'wana wa 21 years, n'wana loyi a nga twi Botpet. Loko no mi byela ku malembe lama nga hela a vuyisa swin'wanyana la hi kha hi khoma hi ba, mara a nga twi, a nge le ku tweni. Sweswi Botpet xin'wanyana xin'wana u ye a ya xi ripa ma swi twa, xi n'wi khomise xona xi na 14 years xin'wanyana lexi. Se hi le ku fambeni ka khoto ya kona mara u humi hi beli xin'wanyana lexi, ende xin'wanyana lexi ti komba nga ku a va tivana khale or yo xi jikela yena ma swi vona Botpet. Ivi xi ya xi ya n'wi khomisa or a xi lava mali a ni swi tivi ma swi vona. Vana va masiku lama mi nge va koti Botpet, mi nge va koti vana va masiku lama a va twi va ku ba yena va kwihi hi la swona ka kona vana vatwa va ku hi ba yena. Un'wana muyingiseri wa ku famba kwala a ku vana va hi komba leswi vatswari va vona va hanyisaka swona, ba ye va kwihi ba yena. Futhi a ni tivi ku mi famba tikhoto ta yini hi ku loko a ri n'wana a ri na malembe ya 14 munhu yaloye va swi vitana statutory rape, a fana ri ndzeni a ku nga ha ri na tikhoto ta nchumu kwalano. Vanhu ya kuma sesi Makamuni Chauke, ni tiva Makamuni Chauke un'wana ka manghena, kambe lavi Makamuni Chauke social worker lava vo hi vulanyana kantsongo hi timhaka leti hi vulavulaka hi toho ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka leti ta ku onge ti byala na timhaka ta swa masangu hi swo swi rhangaka mahlweni.
la vutongi vumundzuku bya hina byi ya kwihi andaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. amkeleni sesi makamuni chauke lava hi lava ku bula na vona ka nhlekani siku ra namuntlha tanihi psychologist hi twa ku vo va hi pfuna njhani social worker va tirhana na swona timhaka leto kumbexana va ta hi nyika xifaniso nyana xa kantswa ku kahlekahle ku le ku endlekeni ka yini loko hi vona leswi hi swi vonaka kumbexana i mihandzu ya swin'wana ma swi vona se heta swi tsuvula swi nga se va na mihandzu sesi mhaka nhlekani Enhlekani Bothphet. mi pfukeni Ni pfukile ngopfu tshangweni. pfukeni mi tsakini Swinene. Oh, okay. Tsakani swa mina. Andla ku twa mi nga tsakangi mina. Hayi, swi nge endleki ni nga tsaki. Inkomo swa mina. A hi sunguleni la. Mina loko ni kha ni swi languta hi vutomi bya mina hi mahlo ya mina yo ka ya nga ri na vutokoto byona lebyi n'wi nga tokota byona. No vona rixaka leri ri ngo tsakisa hi ku nwa byala na timhaka ta swa masangu ku ri byo vutomi. Kambe n'we kumbexana mi nga ni pfuna ku twisisa ku kahlekahle kumbexana ku na rimitsi leri nga va ku ri kona mi vona ngeti mucisi wu lahleke kwila Bothphet mencisi wu lahlekele ndzhaku. Xo sungula loko mo hi hlengeleta mi hi vutisa ku we mani a hi swi tivi ku yini va mani xo sungula xa vumbirhi munhu un'wana na un'wana emisaveni u na xitori xa yena lexi a xi tsutsumaka ku nga ha va xitori xa ku vaviseka loko ha ri ntsanana swi nga tshama miehleketeni ku nga ha va ku na xitori lexi nga kona ni nga kombisa ngopfu namuntlha a ni ri na group ya vavasati hi vulavula hi swona swa swidzidziharisi na swin'wana na swin'wana yeni ya kuma ku vavasati lava ni vulavulaka na vona vo va le ku tweni ka ku vava va ha salelele va ha ri va ntsanana le mara va ri va ma 70 years so swin'wana leswi swi fikaka swi va na problem i ku ni tshama leswi vula everyday ku hi sale ndzhaku mara miri wu le ka 2025 so ku tsutsuma ku ni sale ndzhaku ni le ka 2025 ni lava xilo lexi xi nga ta ni nyika ku twa ni ri safe ni twa ni hlayisekile munhu un'wana na un'wana i la miehleketo yo hlayiseka mara a nga swi twisisi ku kun'wana la a yaku ku a ngo hlayiseka wo mombomela so swidzidziharisi na swilo swa masangu swi humesa matitwelo yo karhi ka munhu a rivala ku ni na tinkinga to karhi a lava matitwelo lama ya 2 minutes so swi suka ndzhaku Bothphet loko mo cheka kahle ka vatswari ku rhandza mi yingiseliwa nga hlamuseta ku swi suka ka vatswari vo tala va titivi ku hi vona va mani a va na ku hlangana na vana va vona hambi ku ri vo vinyi a va na ku hlangana na vona vinyi hi swin'wana leswi mi fika mi kuma ku ri ni kurisa n'wana a ni titivi na yin'wana a nge titivi i ta titiva njhani na mhemha leyi kumbe baye ni nga titivi swi sukela kwalaya ni le vulang na ta lava voice note leya kha hi tlanga sweswinyana hi ta tlhe hi tlanga futhi hi twa ku endleka yini kambe loko ni nga se yi tlanga sesimaka ni le vulanguteni ka ku sala ndzhaku lokuwani hi lo langa ku sala ndzhaku kumbe ntumbuluko wu lo hi siya nako hi nga ndlisa ku yini ku hi ta hetelela hi famba na minkarhi swi ri swa ntiyiso Bothphet mali mi byela ntiyiso hina vanhu ni nga vulavula ngopfu hi rixaka ra hina hi hlangane na swiyimo leswi hi nga hundzangiki kahle mina ni nga kombisa hi mina na ka ha ri na xin'wana lexi nga le ndzhaku lexi ha chavaka ku ba nkarhi xi va xi risafeta ene ni fanele ni xi confront-a ku as much as u hundze ka swiyimo swa so u safe ene ni boheka ku va ni swi dyondza through tibuku through ku va ni tikuma ni khimiya ka psychologist yes I might be a certified social worker but ni munhu na mina loyi a nga hlangana na swiyimo so ni nga ta ku kombisa ku salela ndzhaku u ku va u hlangana na xiyimo u nga dili na xona hi ndlela ya kahle u lava ndlela ya ku xi tsutsuma loko u ku xi tsutsuma hi ndlela yeleyo xi va xi ri kwala ka wena ene u ya xirho xa munhu un'wanyana loko ma cheka vana va ku tala lava kuma ku ri va le ka ixo ta masangu na byala i vana lava mi kuma ku ri swi transferiwile mara hayi physically swi transfere hi vatswari hayi physically mara hikuva mutswari a kha a swi rhwele a nga dilangi na swona wa swi kota ku a swi transfera ka n'wana wa yena loko se a swi hanya
a swi hlamala mara na yena loko wo swi lavalava i swi lavalava cause group leyi ni ri na yona va vulavula swidzidziharisi loko ni ya cheka ni kuma ku ri na vona loko le ndzhaku a va tirhisa swidzidziharisi kumbe na vona le ndzhaku va ve na ti-issues leti va nga ti resolvangiki va ha sale kwale so swin'wanyana hi fanele hi ti languta hi ti tiva hi kota ku tiva vana va hina hi va nyika the good direction instead ya ku hawa i ta kula i n'wana a nge kula i n'wana u lava connectedness na guidance connectedness na guidance leyi yi nga kumeki hi ku olova hi ku mhani na bava va fambi va ya tshama tembisa n'wana a salaka na kokwana kumbe mhani va tshama na n'wana bava yi nyamalarini ni kombela mi swi hlamusela sweswi maka swi hlamuselaku kambe mi kha mi twa leswi Inhlekani khalanga na muhumelerisi loko ni ta khumba leya ku nwa ngopfu mabyala hi vana lavatsongo na timhaka ta masangu tiko leri ka hina a hi nga ta ri kota hi ku loko ni langutini ku ha ri hava vatswari a ni tiku mi ta ni twisisa na loko ni ku hava vatswari ku na vatswari va kona ni vula leswi na vatswari va kona va hanya sweswi swi hanyiwaka hi vana va lava hi nge hi la ta va lunghisa se hi ya va lunghisisa ku yini na van'wani vana ku ri hi ku na vatswari hi hanya ku fana na vana va hina so a ku ha ri na vatswari vana vo ti hanyela muhulahula na vatswari va ti hanyela muhulahula tiko ra hina ri file khalanga inkomu na chava ku pfumela ku tiko ra hina ri file i sesimhaka kambe mi twa yini la wa ku helela swin'wana leswi ndzi ngetaka ku swi lwisa aka mugangeni wa le Dani ku na leswi swi vitaku ti-child neglect ti tele swinene Buthpet mara ni tsandzeka ku dila na tona because of other colleagues reasons that I want to get into that mara n'wana loko a beburiwa u beburiwa a ri na mutswari kumbe u beburiwa it's either u rejectiwile kumbe u amukeriwile loko a kha a kula n'wana luya u kopa leswi a swi vonaka na leswi a nga swi voneki loko a kha a kula mina ni nga va ni tumbeta ku ni hanya mahanyelo ya so mara n'wana u sensitive wa swi kota ku va a ya kopela ni nga swi voni mina ene xin'wanyana i ku loko mo cheka as ni vuleke ni ku a ni ri na group liya hinkwayo a ni ri na yona va na ma-challenges mara ko va swi lemuka ku ri va bebule vana va tsandzeka ku va gada kumbe va tsandzeka ku va connected na vona ni va vutisa ni ku mi tshama mi haka vana va n'wina mi va byela ku ri everything is gonna be okay a ku mutshuka ni n'wi bebula a kula a ni si tshama sweswi a nga mukhegula kumbe a kurile ni ku tana ni ta ku haka swi ta lunga so connectedness hi yin'wana leyi hi tsandzaka so vana na vatswari va hanya xilo xin'we mhaka yini a hi xi tivi xa right a hi xi tivi xa wrong hi hava validation hi hava support is because la hi taku hi kona ko hi vona swi lunghile so hi fambisa sweswi leswi hi tivisaka swona i mani a nga hi komba swa right i mani a nga hi komba ku leswi right leswi swi wrong so hi swin'wana leswi ni swi lwisaka evuton'wini bya mina ku I wish ka generation ti-young mothers leti nga koho instead ya ku va kuma mavana va tsutsumela byaleni a va tshame hansi va ti hlengeleta va swi twisisa ku yes ni na n'wana but I've got a brighter future ku na lomu ni tesimhaka viriri a hi lulamtese hi nga voni instead yo va kuma mavana a ko i vana I'm sorry ni khomeleni va yingiseli instead ya ku kumekiwa ku va na swivanana ni khomeleni va yingiseli ku kuma because na mina I'm a young mother I'm a teenage mother ni kume n'wana ni ri ntsanana da swa mi kuma ku swa ni khumba a ni ri ntsanana swinene so swin'wana leswi ni ringeta ku encourage ni khomeleni ku va ni nga vulavulangi kahle swin'wana leswi swi fika swi ni khumba hi mhaka ku va u ri na n'wana a swi ku limiti ku ya lomu ya kona swo ku limita swin'wana na swin'wana so ni khomeleni va yingiseri ku va ni nga swi vekangi kahle ku na mitolovelo leyin'wana loko hi kha hi hetisela setsimhaka ku na swin'wana a hi ta swi vona ku hina hi nga kula khale a va ta ku xinkwa hi ta dya hi khisimusi lava nga kula khale ku ri hana tiselufoni a swi vula ku loko bava va suka va ya ntirhweni kumbe mhani va suka va ya ntirhweni a ku to va ta tlhela va ya vulavurisana futhi na madyambu kumbe loko va vuya mintirhweni sweswiwana swa ha ri kona un'wana na un'wana kwala kusuhi mhani va ta tshama a kaya tin'hweti tinharhu va nga vulavurisani na bava va ri joni kambe sweswiwani va vulavurisana siku na siku kambe swa siku na siku nga ra swi tirhi tsetsimhaka ku endleka yini na vuya laha ka ku connection hi xilungu kumbe i hlangana ku khomana
ni nga vulavula na n'wina sweswi Bothphethe mara ni nga vulavuli na n'wina ni nga va ni ri nsati wa n'wina mara ni nga ri nsati wa n'wina kumbe ni nga va ni ri n'wana wa n'wina ni nga ri n'wana wa n'wina hi hava connectedness khale a ku ri na connectedness kumbe a ku ri na ku hlangana ni swi twisisa ku ri okay ku na mhani na mina ni kurisa swona mhana mina na ba mina va ri Joni a ni va vona maybe once a year mara loko va vuyile a ku ri na ku connecta ko karhi ka ku na titwa ku i vatswari and na loko va ni vulavula na mina va ni hlamuseta ku n'wana a nga nghena xikolo passport ya wena ya vutomi i xikolo handle ka sweswo a swi kona mara sweswi loko hi vulavula sweswi loko mi vulavula na n'wina ni le ku texteni loko mi vulavula na n'wina vulavula na n'wanyana a hi connect a swi koti ku va hi hlangana kumbe hi va hi ri connected so swin'wana leswi dlayaka na ti-social media na ku va hi mihleketo yi hangalakile Bothphethe yi hangalakile kumbexani ma ha ri kwala ka mihleketo yi hangalakile hikokwalaho ka yini ba mina loyi a nga dyondzangi xikolo kumbe loyi a swi nga olovi ku a vona timhaka ta xikolo a kota ku vula ku n'wananga dyondza xikolo i ta susa vusiwana ivi swi hi tlhelerisela ka validation leyi a mi vulavula hi yona sweswiwani ke ku havake lexi vatswari va nga byelaka vana va vona ku heyi ndlana leswi hi mhaka ya ku i nga cinca xiyimo lexiya ni ta vuya laha ka nkoka wa vutomi na ku tiva ku hi me mani ni lava yini loko o sungula sungula n'wana loko o tiva ku ri purpose hi xilungu kumbe i hlangana na nkoka wa vutomi i yini u hundze swilo hinkwaswo loko o tiva ku u lava yini a vuton'wini bya yena ku tiva ku u lava yini swi ku endla ku na loko i hlangana na swiyimo swi ku endla ku ri u ya lomu ya kona bame u tshike xikolo ka standard 5 mara a swi tiva ku u lava yini vulavula na sweswi i still intelligent a rhandza ku hlaya newspaper wa swi kota ku hlaya wa swi kota ku tsala mara u tshike ka standard 5 na namuntlha wa ha ku byela ku n'wananga loko i lava ku hlula swilo swo tala tiva laha u yaku kona kumbe tiva leswi u swi lavaka u tiva na nkoka wa vutomi xivutiso ku ta va ku munhu loko a ta fana a tiva i tivisa hi mani o tivisiwa i swi tivisa ku yini ku i ta kota ku tiva ku i ya kwini na vatswari va fanele va hi dyondzisa ku nkoka wa vutomi i yini mutswari hi yehe a faneke a dyondzisa n'wana as hi n'wi byela ku I'm a teenage mother n'wana wa mina u na 20 I sit her down ni n'wi hlamusetani ku n'wana nga tiva leswi swi lavaka misaveni a ni nge ku hanyeli nemetwe sesi mhaka ni khensini nkarhi wun'we ku khensa ni khensa swinene enkomo sesi so I can't sesi mhaka joke guys Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona iyo mhaka hi rambe Professor Dumisani Mabunda lava hi lava ku bula na vona kahle ka siku ra namuntlha hi langutaka mintshamo leyi nge le ku yeni mahlweni ya timhaka ta ku languta hi timhaka leti ta ku nghenelela ka swiyenge swa vugevenga eka xiphorisa hi ndlela yaleyo ni lava ku hi vulavula hi timhaka ta Madlanga Commission ni lava hi vulavula hi ad hoc committee ni lava hi vulavula hi xivilelo xa va economic freedom fighters ngopfu va EFF loko va ku ongeti ntikelo wa ku lavisisa vumbhoni ka komiti leya ya la parliament hi ku ya hi vo wu le ku tikeni hi ku ongeti vanhu lava tirhaka lava ntsongo loko va lava va landzelerisaka timhaka ta vumbhoni na hinkwaswo leswiya kasi ivi hi hetisela hi timhaka ta ntirho wa kahle lowu nga tirhiwa hi maphorisa hi nkarhi luwa wa G20 summit ka vhiki leri nga hundza Prof inhlekani mi amukele ka Munghana Lonene FM inhlekani khalanga hi xewetana va yingiseri na hina khensa swinene Prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu a hi tlheleleni nyana ka ntsongo ka timhaka ta G20 Prof ti tikomba ti fambe kahle swi vula ku swiyenge swa ku lwisana na vugevenga a tikweni a swi tirha kahle kumbe mi vone yini khalanga a ni ma swi tiva ku ri loko hi lava ku mi endzela loko lo mi tivisa mi fihla na leswi swi nga ta languteka ku ri loko hi fikile hi ri vayeni hi nga koti ku swi vona ku ri hayi swi nga swi tshamisekanga kaya kambe ha khensa khalanga hi ku xiphorisa aka tindhawu tetiya ti ri kusuhani na laha ku ri na G20 kona xi tikomba xi tirhe kahle swinene loko a swi koteka ku ri hi va na nhlayo yo enela ya leswaku ri eka ti-area hinkwato ku tshama ku ri na maphorisa hambiloko ya nga talanga hi nhlayo liya hi nga yi vona kambe a swi ta
tshembisa vaakatiko leswaku ri vuhlayiseki i bya nkoka etindhawini ta vona. kambe na ku tala ka vona va va kha va huma kwihi vo thoriwa kwala na kwala ku endleke yini? Khalanga ni nga mi nyiketa xikombiso hi 2010 loko a ni ri wun'wana wa lava a hi gada stadium laha Gauteng. Hikuva hi tiva ku ri nhlayo ya maphorisa yi nga anelanga kambe a ku ri na nhlayo yo karhi ya student a college. Se hi vuye hi ya teketela student leswiya swi mbale na ti-track suit hikuva swi nga se va na ti-uniform ta kahle. Kambe vuhlayiseki a byi vonaka byi ri kona stadium hinkwako. So na sweswi loko ku ri na ti-program to fana na leyi ta G20 government ya hina a swi laveki ku ri yi khomisiwa tingana. So ku tekiwa maphorisa kwalomuya a ku nga ri na vugevenga ngopfu kumbexani nkarhi wun'wanyana hi ku chansa ntsena ku ri hayi loko hi va tekile hi va susile hi va yisele vugevenga byi ta sala byi nga ri kona hikuva vanhu se va tolovele ku maphorisa ya ri kona. Se a ku teketeriwa maphorisa kwalomuya ka tindhawu to hambanahambana ya yisiwa ka ndhawu yin'we. Hi swona swi endla leswaku ri ku vonakala ingaku maphorisa ya tele ngopfu yo huma kun'wana. A ku na nhlayo yo karhi leyi ya maphorisa leyi hi nga yi tiveki ya leyi vulavuriwaka masiku hinkwawo. Se loko ku ve xiyimo xi tani swi vula ku loko ho lava ku vona ku swilo swa hina swi tshamiseka hi nga swi kota prof ku hi lwisana vugevenga hi va na tiko ro rhula. I xivutiso xa kahle Khalanga. Loko ko va na leswi swi vitanaka xilungu i political will, vugevenga byi nga addressiwa la tikweni. Swi nga endleka leswaku ri ku sunguriwa lomu hi vitanaka ku i ti-hotspots. Loko maphorisa ya tlhela ya vulavula hi mhaka rito lera hotspot ku ri ku vugevenga byi tshama byi kha byi ya mahlweni ku ri ku va identifyile ku ri i hotspot. Swa hlamarisa ku ri va va tsandza hi yini ku va saturate tindhawu tetiya ti vitaniwaka ti-hotspot. Kumbexani ni nga vula lomu ku nga na vugevenga bya ti-gangsterism. Swigevenga swo famba swi khome na swibamu na nhlekani a rivaleni swi tlhela swi tekana na ti-video. Maphorisa ya swi tiva ku ri vugevenga byi huma kwihi kambe ku swi tsandza kwihi ku ri va ya saturate ndhawu yaleyo va teketela switlhavatlhavani leswiwani ku swi nga va swi tsandza kwini. Kumbexani vugevenga bya hakela a hi swi tivi kumbexani loko byi ya mahlweni hi swona swi endlaka leswaku ri van'wani va varhangeri va sementa ti-position ta vona hikuva kumbexani loko vugevenga byo hela va nga ha ri na ntirho wo wu tirha. Ni kombela mi ni khomela kwalani hi ku na vumbhoni leyi vulavulaka hi sweswo mi vulavulaka hi swona namuntlha hi ta ku ya ka swona endzhaku loko hi ta va hi hundzela. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Sweswo mingisero Mganano FM hi le ku buleni na Professor Dumisani Mabunda lava va sukaka ka college leyi langutanaka na timhaka ta ku dyondzisa hi timhaka hi tindlela ta ku lwisana na vugevenga eUniversity ya Afrika-Dzonga. Hi le ku buleni na vona laha hi kha hi langute ka timhaka leti ti khumbaka commission leyi nga koho na timhaka ta komiti ya nkarhinyana leyi na yo yi nga simekiwa ku va ku langutiwa ka timhaka ta swihehlo leswi swi nga tisiwa eka Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Prof ni khensi loko mi ni khomele tani hi ku la ami ya koho hi koho la se ni lava ku hi nghena kona a ni kha ni vona va kha va nyika vumbhoni leyi a Kgoshima Mpuru namuntlha ka komiti leya ya kumbe ku nga ri ka komiti leya yi nga ku yiseni amahlweni timhaka ta ku langutiwa ka timhaka leti ta ku nghenela ka swigevenga ka maphorisa. Ku vulavuriwa hi timhaka ta mpimanyeto kumbexana hi sunguleni kwalano loko commission leyi kumbe loko komiti leyi yi ta tshama a Kgoshima Mpuru ku endleka yini? Leswi swi nga endla ku ri commission namuntlha kumbe vhiki leriwani yi va a Kgoshima Mpuru i mhaka ya leswaku ri un'wana wa lava nga khomiwa loyi a nga mihleketeleriwa wa vukungundwani byi twaka bya timali ta le vo Thembisa i pfaleriwe kokwalaho. Namuntlha ni hundze hi kona a ku kala na vuphelo bya marha hi timovha leti nga paka laha parking loko hundza kwala Kgoshima Mpuru. Leswi komba ku ri ku busy ngopfu kambe namuntlha a ku nga vulavuli yena loyi a nga yeriwa yena laya hikuva a swi nga ta koteka ku ri a humesiwa a yisiwa Parliament a Cape Town. So hiswo swi nga endla ku ri committee yi ta laha a nga kona. Kambe namuntlha a nga le ku vulavuleni a ku vulavula un'wana wa ti-CFO ta maphorisa loyi na yena
a tlhandlekela ka swihehlo leswi ministara a nga vula leswaku ri yena a nyiketiwe ti-reports ta ku vula leswaku ri timali leti ti tirhisiwaku ka trust team ya political killing trust team a ti nga tshamisekanga kambe general luya Timpani wa swi phika hinkwaswo sweswo i ri yena a nga n'wi nyikanga report so a nga va yi kume kwini a nga swi tivi se kambe i hlamuserile ku ri ingaku i savior general loyi ku hi yena a nga kota ku a flaga leswi a swi endliwa hi general kuloni wun'wana wa le supply chain management a nga approve contract ya misa loyi a nga pfaleriwa laha Mampuru ene i vulavurile vhiki leri nga hela a tikomba ingaku a ti tshemba a nga ndlangi nchumu swo hoxeka kambe namuntlha general kulobye i vula leswaku ri hi yena luya a fane a vone ku ri swi nga approviwi swilo leswiya kambe se mali yo ringana ku halaka va 48 million se a yi hakeriwa jita loyiwa se mara swi komba ku ri i endle kahle a nga hatla a swi flaga leswi swi nga endla ku ri yi yimisiwa contract liya timali letiya ta vo 360 million ti tlheriseriwa ndzhaku ti nga se onhiwa kasi a ku ri kontraka ya yini ya leyi ngo va mahungwini prof mina loko na ha ri phorisa a hi yisiwa ka ti-private doctors ku ri i ya chekiwa ku ri hanye kahle i ta kota ku ya training se sweswo swi komba nga ku ri miyisa loyiwani a ri na khampani leyi a yi tirha mintirho leyi hina a hi yisiwa ti-private doctors va ya ku cheka ku hanyini ku nga kota ku ya trainer i nga fainti i tiyelele kahle so miyisa loyiwani i nyikiwe contract leyi ya ku student loko swi nga se ya le college leswi va swi chekachekiwile swi kumeka leswaku swi hanye kahle va ta kota ku trainiwa so mara hi ndlela leyi nga nyikiwa hi yona ku kumeke ku ri na vukungundzwani lero a swi fanele swi nga endliwanga se yi ta tlheriseriwa endzhaku mali liya hi ku na auditor general na yena u le ku flageni ka swo karhi ku ri ti-reports to karhi leti nyikiwaka hi maphorisa a hi leti nga na ntiyiso leswi vulaka ku ri vugevenga a byi suki ehandle byi nghena maphoriseni byo va kwala ndzeni ka xiphorisa byi nghena njhani prof ku na tintiho ku na yini ku endleka yini mo fika va vitaneriwa khoneni va mi cincisa miehleketo ya no va ni nga tivi ku ri ni nga swi veka njhani kambe mali i xilo xikulukumba ngopfu lexi xi endlaka ku ri hi minkarhi yin'wanyana hambi va ndyangu va nga endla vubihi byo chavisa ngopfu hikwalaho ka mali ni na sure ya ku ma swi tiva leswi ni vulavulaka hi swona muhaxi hi ku timbilu ta vanhu se ti tlanyarile kambe a ka ha ri na ku vanhu va tirha hi xiphoriseni hikuva va ri na calling ya xiphorisa loko a fikile van'wanyana a hi vuli ku hinkwavo va tele ngopfu maphorisa ya kahle ngopfu ni ma tivaka van'wani vanghana va hina a nga zi a chava nchumu hikuva a nga na leswi a swi endlaka swo huma endleleni kambe van'wanyani va tsandzeka ku va hi leswi hi swi vula hi xilungu lo i greedy loko mi vona munhu a nga xiyimo xa le henhla ri general i hola mali yo tala munhu yaloye a nga tlhela a holelela ti-constable timbirhi tinharhu kambe a nga yimi ku hoxa voko aka swilo swa vugevenga se mi nga ti vutisa ku luya ke luya wa constable loyi a holaka 7,000 a month a ri na vana va yisa xikolweni loko o hlangana na swigevenga leswi swi na timali to tala swi na ti-drugs swi ku heta ku nyika 50,000 hi n'hweti a ni kholi ku ri va tele lava nga yi alaka mali yo fana na yeleyo loko a karhi a languta swimalani leswi a swi holaka a tlhela a languta na xiyimo xa ku ri ku va a ya fikelela eka xiyimo xa vugenerali swi ta n'wi teka malembe mangani hikuva ku na ti-politics leti ti nga hlongorisa vanhu vo tala va suka xiphoriseni va ri na ti-talent na ti-experience kambe hikuva va nga ri na ti-connections in higher places a va nga koti ku tlakusiwa mintirhweni wo vona ku fika munhu a nga n'wi tivi huma kwini a ku rhangela a tlhela i byeriwa ku ri i fanele n'wi dyondzisa ntirho so vukungundzwani a byi le maphoriseni ntsena khalanga byi hinkwako kambe sweswi i opportunity ya ku ri kwalaha xiphoriseni kumbe ka criminal justice system loko hi kote ku va na ti-flags ti-red flags ka ha ri nkarhi swi vula leswaku timiliyoni to tala ti ta hlayisiwa na letiya ti nga tekiwa kumbexana ku na ku tshemba ku ri ti nga ha kumeka hi ku mali loko yi tele a ni ho xavaxava ti-Lamborghini khalanga hi tumbeta va ta hava teka ai mativa ni kombela mi ni khomela tani le kusuhi na ku fika makumu prof ni lava hi ta hetisela hi timhaka leti ta ku va economic freedom fighters va tsale papila va ku onge ti ntikelo wa ngopfungopfu wa yona komiti leyi nga a Kgoshi Mampuru
a ya ha fambisi swona n'wina mi vona yi kha yi cince gere kumbe ku nga va ku ri na swin'wana hi ku me ni vona yi cince gere kambe mi ta nhlamala loko hi vuya laha. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. So mingiserom Ganano FM hinkwaswo swi vona ku ka ku yiwala na hala swi suka kwala imani ni tlhelela ka Prof Gimeta. Prof etseleni loko n'wina mi nga mi languta ntikelo na hi leswi ve nge le fambiseni swona va economic freedom fighters va kombisa ungeti hayi ungeti vanhu va landzelelaka timhaka ta vumbhoni va na ntirho wo tala swi ta hetelela swi khumba ntikelo wa leswi komiti yi lava ku swi fikelela kambe ku fika sweswi hina hi ngo vona hi ri handle mi vona yini Prof? xivutiso xa kahle Khalanga hina tanihi vahleri ha ti vutisa na hina ti-question ku ri i criteria yini yi nga tirhisiwa ku hlawula valavisisi lava va nga le palamende. Minkarhi yin'wanyana loko va vutisa swivutiso ingaku va hluleka ku ti hambanyisa aka ti-politics political organizations leti va belongaka ka tona. Ingaku aka vona ko va opportunity ya ku va loko un'wana wa ti-witness a nga ri favorite ya vona va ta n'wi tshikelela hi swivutiso kambe swi nga ri ku na nkoka ngopfu hi ku ya hi hina vahleri kambe hi nga ka hi nga judge ni pfumela leswaku ri evidence leader i munhu wa qualified lero i ta swi kota ku hlela kusukela ka swivutiso swi vutisiwaka hi ti-parliamentarians na leswi hlamuriwaka hi timbhoni hi ku a hi hinkwaswo leswi swi nga na nkoka ka leswi se hi nga swi twa ku fikela sweswiwani kambe a ku heteleleni evidence leader hi yena a nga ta endla leswi hi ngo i ti-recommendations leti a nga ta va ti kuma hi ku va a tshamisise a yingisela ti-transcripts futhi masiku lama a swa ha hluphi ku ri ta tshama tin'hweti na tin'hweti a translate leswi swi vulavuriwa ku na michini yaleyo yi nga xaviwa ya ku va yi va pfuna ku ri va nga compile ti-report na ti-recommendations at the shortest time possible. Mi swi vonile aka G20 yi nga se pfariwa no pfariwa se a ku na declaration leyi a yi compariwile hi ku tirhisa ti-AI mara hi ku vuyela ndzhaku ka xivutiso xa n'wina ha swi vona loko va karhi va vutisa swivutiso ku swin'wana swivutiso swa kona a swi vupanga hi ku loko ku ri ku a ku lo tshamiwa hansi ku hleriwa ku ri hi ta vutisa swivutiso swo yelana na leswi loyi a nga ta tshika a vutise swo huma endleleni hi ta n'wi call to order kambe hi minkarhi yin'wanyana wa swi vona ku ri na chairperson a ngo endla joke hi swilo leswi humelelaka kwalani kumbexani mbhoni yin'wanyana yi komba yi lava ku hela mbilu yi humela tlhelo kambe i komba a vupfile yena chairperson ku va a kota ku controla swilo kambe hina a hi qualified ku ri hi nga va jaja ku ri swivutiso leswi va swi vutisaka swi na nkoka kumbe swi na nkoka kambe ho pfumela ku ri aka leswiya a va swi tsale hansi swi ta va swi hlamuleka loko se ti-commissions leti ya fikelela makumu leswiya swi ngo lo vutisiwa ntsena hikuva se munhu a karhele leswi hi vitanaku i fatigue commission fatigue I'm sure mi nga mi swi twisa Khalanga ku ri se khalanyana ka a ni na n'wina mi tshama ka mi hi fonela masiku hinkwawo se ku na fatigue ya ku se ni to hlamula ku Khalanga a na ha ni hluphi a ta hatla a ni tshika hi ku a na ha hlamuli swona kambe ku na xivilelo lexiya xa ku ma ha ri kwala ka commission fatigue Prof loko hi kha hi hetsela ku tiko ra hina ri telele ngopfu ti-commission leti tisaka swibumabumelo leswi hetelelaka swi nga vi nchumu ku ya mahlweni ku ya hi van'wani ngopfungopfu loko mi languta ku rhwala swirho swa huvo ya endla milawu leswi swi nga ta ahoxima mpuru i mali ya le henhla ngopfu leyi yi nga le ku tirheni Prof kumbe a swona hi swona mali yi tele ngopfu a South Africa yo ka yi nga tirhisiwi hi ndlela ya kahle ti-commission ha ti tiva vo Mierani vo Zondo
na tin'wanyana leti ti nga ta na swibumabumelo leswi hi nga swi vula ku i swa nkoka ngopfu aka minkarhi yaleyo kambe ku va swi tirhisiwa ku va swibumabumelo swi implementiwa swi tikomba ingaku a ku na leswi hi swi vitanaka political will na ku Afrika-Dzonga a hi hlweli ku rivala hi ndla leswi hi swi vitanaka sensationalism namuntlha i issue ya Mkhwanazi loko yi gimetiwa ku ta va se ku ri na yin'wana issue leyi Afrika-Dzonga va nga ta va ri excited hi yona se swi vula ku ri leyi commission se swo rivariwa manjeni kambe hi nga lahli ku tshemba hi ku ti-recommendations letiwani loko ku leswi ku nga ti-parallel structures lele parliament na le ya madlanga loko vo kota ku va humesa swibumabumelo leswi yelanaka swi ta va swi ri mavokweni ya president ku va a boheka ku va a implementa swibumabumelo sweswo leswi nga ta hi nyika ku tshemba tanihi maAfrika-Dzonga leswaku ri vululami bya la Afrika-Dzonga byi kona hi ta kota ku ri hi prepare vumundzuku bya vana va hina ku ya emahlweni. Prof, mina ni khetseri nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Inkomo khalanga na vayingiseri ta tlhela hi vulavula hi ku famba ka nkarhi. Inkomo. Sweswo mingisela Mugana FM Professor Dumisani Mabunda, Mr. Quiet. Na va fikisa ku makumu ka vuhleri bya lebyi nteva mudami street ku endleka yini mingiselo mina se la mintshamo inga ko hi ndlela yele tatwa na n'wina ku valamuka ko kumbe anguna mukuyini loko nongonoko lowu kha u ya mahlweni ka masiku lawa ya nga taya ni twa va ku a ku ri na taking parliament to the people a Limpopo a yi ri kwi taking parliament to the people a yi ri kwi a yi ri kwi hi ku antshembi ku nga va na taking parliament to the people hi nga ve kona tanihi Afrika wa vulavula swa ndeka mi ku taking parliament to the people Afrika wa vulavula yi nga ri kona i people va ke ni twa va ku ri na taking parliament to the people ni byeleni ngwe mi swi tivaka a Limpopo kwa yi ri kwihi ku hi ta kota ku tiva ku na laha teka xiboho xa ku taking parliament to the people a langute yini loko a endla taking parliament to the people ku ri Afrika wa vulavula a ndlela ku vanhu va nga swi tivi kambe mswiritano mingisero Mugana FM ya ka mahungu ya misava ya awara ya 2 na tatana Hlulani Fanweni Magayisa kusuka kwalano hi ko hi nga ta ya ka hi ya twa nongonoko dzumba na mina hi ndlela leyi mintshamo liya ya ha emahlweni yi va eka swakudya swa nanhlekani hala Kgoshi Mampuru na le a Bridget Mabandla College na ko switani hi ndlela yeleyo un'wana kha ni byela ku ni mpfula ya xitalo a tindhawini ta Tzaneen hala va le Tsitele hala tolo vusiku hinkwabyo la pulukwana na loko hoxa ribye hansi ngo tori nga ku hancu wa mpfula la swi bohile ku mpfula ku hancu kama msirtani kesiri swinene ku va mi lombe ndleve vana siku lerinene mihlayiseka ni tindlela hinkwato kongoma a Bushbuck Ridge ya Xitsonga Music Awards ai ku lo sala mavhiki yanharhu ntsena ni yanharhu n'we nharhu ku va hi ya a Bush mukhanselara wa le Bush ta va ri koho hi ka hi vona ku hi swihi leswi hi nga swi lulamisaka hi ndlela na stop and go lexi xi nga xikarhi ka Hazyview na Bushbuck Ridge xi ta za xilunga hi ta lava ku twisisa ku hikokwalaho ka yini vukondi wa stop and go pato ri kha ri nga lunghisiwi kwala ka R40 kambe nongonoko lowu wa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka Mindzuku sweswiwani hi ya ka tatana Hlulani Fanweni Magayisa va hi nyika mahungu ya misava ya awara yan'we Gayisa eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Mugana FM Makombandlela